বাক্সা বা বৈশু বাক্সা বা বৈশি বাক্সা বা বিজু বিহু হিनै Bisi Kwtal no lamsuklaikha phai tongo haktor haste gnagei hasteobo chini Dophani bisingo kaisa dopha tongo o dopha wngkha mokhoda bo kubuni bosongni haikeno Bisi Kwtal no lamsuklaio April ni utalo borok sangren festival hinei Bisi Kwtal no lamsogo mok Dophani sikla sikli rok tui bai Thunglaimani Bisingtwi klaiye amti haikeno o tui bai Thunglaimani wngyakheba water festival haste gnangei no mok Dophani borok rok mok khodani borok rok palai phai tongo hasteo jotoni kotorku klaiye o terno hayakeba o water festival rok thungjagei tongmani thai wngkha hasteni monu bongkul amchai amtikheno chikon mikon hastini dal bidal thairogo palai jagmani haikeno tini dolai hangkorni bisingo khobjak ambasa bukhastini lalchori bisini kaisa buddho mondiro bisi brumni haikeno mok Dophani sikla sikli rok tui bai Thunglaimani Bisingtwi klaiye khoroksani sago turui sallaimani Bisingtwi klaiye tinini o ter hayakeba tinini o pandano bisi brumni haikeno tongthoksa thokte khatung khajani Bisingtwi klaiye palailaimani mangplei nukjakha amtikheno chingbai kok sana thangei khoroksa mokhodani sikla sai khnarikha o ter tamni bagai te ching o ter no tamni bagai palai te o ter wngkhachini Bisi Kwtal no lamsokmani kaisa ter hayakeba kaisa panda amtikheno bisi brum brum rombino palai phai tongo o ter no amtikheno phainai salabo palai thanai phiaba taklaikhai chini o buddho mondiro belaikheno khatung khajake palaijak tangi hingkai taklai belaikheno borok korum kuthumke phaimanjakmani nukjakha oboni logi ambasabo khastini khulaija jorkanabo o tenni Bisingtwi klaiye o pandani Bisingtwi klaiye lukurokno tui kwchang bagai khanimani mangplibo kasai phaikya chini mangplibo amtikheno bisi brum brum no buddho mutai no borom relai Bisi Kwtal no lamsuklaikha o ter khlaijaknai hayakeba amtikheno palaijagei thanai hinai sai khnarikha o amchaini no khoroksa mokhodani sikla सबको नमस्कार। आज है हमारा सांगराई यानी न्यू ईयर। हमारे मॉक कम्युनिटी में हर साल हम मनाते हैं न्यू ईयर। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे सब यंग लड़का और यंग लड़की सब मिलके यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है हमारे मॉक कम्युनिटी में और हर साल होता है ये। और आज इस साल को थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ हम लोगों का, क्योंकि देख सकते हो सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड है पूरा वाटर फेस्टिवल में पानी के साथ खेलने में। और आज ये मंदिर में है हम लोग और ये मंदिर का जगह का नाम है अम्बाशा बागमारा और रोशनी बुद्ध। इस मंदिर पे है हम लोग और हर साल यहाँ पे होता है। आई होप आप लोगों को देखने को मिला होगा ये वीडियो में। थैंक यू। In every year, we play Sangren Water Festival, which we celebrate in every New Year in every Buddhist community in every state. This is how we celebrate our New Year, and we play water. We eat our sweet dish, which we call like ponjura, and many dishes we cook in our New Year. And that's it. Thank you. এবং সময়কে স্বাগত জানাই। আমরা আজ মক কমিউনিটি থেকে আমরা আজকে নতুন বছর পালন করতেছি এবং আমরা এই আনন্দে ফুর্তিতে আমরা প্রত্যেক বছর আমরা জল খেলা খেলি, যেটা আমরা ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল বলি। সবাইকে